Dena orain 33 urte gertatu zen, 1980ko otsaiaren batean. Yo solamente me acuerdo que se me juntaba el cielo con la tierra. Yo es que muchas cosas no las puedo recordar porque fue tan duro y tan terrible que hay cosas que no las puedo recordar siquiera. Emilio Hellín eta Ignacio Abad ultraeskuindarrek Yolanda González baitu eta hil egin zuten. Garai hartan, Madrilen ikasten ari zen Deustuko 19 urteko militante ezkertiarra. Hellinek buruan 2 tiro eman zizkion, Abazek beste bat besoan, etakoa zelakoan. Ezen egia. Que no sea un juicio como ellos quieran. Yo pido un juicio justo cuando venga aquí a España. Hellín 1982an atxilotu zuten, eta 53 urteko kartzelara kondenatu zuten. Una campaña para solicitar la extradición del asesino. Paraguaira iesaldi bat egin da, 14 urte geroago, aske utzi zuten. Gaur gizon honek izena aldatuta dauka, Enrique Hellín deitzen da, are gehiago, polizia eta guardia zibilarentzat lan egiten du, El País egunkariak dioenez. Gaur, Euskal Telebistak galdetuta, Barne Ministeriotik diote, bere langile taldean ez dela Enrique ez da Emilio Hellinik.